proslavljeni Rade Šerbedžija bi trebao u ovom trenutku da me čuje. Gospodine Šerbedžija, dobroveče, dobrodošli u emisiju Konačno petak, program televizije Bosne i Hercegovine. Hvala vam lijepo što ste odvojili svoje vrijeme za nas. Zdravo, Majo, jel me čuješ? Ja čujem fenomenalno. A vidiš me? I vidim vas. A ja tebe ne vidim. Kakva šteta da vam kažem. Ali te mogu zamišljati, sjećam se, kad smo se upoznali u Sarajevu. Jesi se udala u međuvremenu? Upoznali ste vi mog supruga, da vam kažem. Jesam. Jeste, i potpisali ste mu knjigu. A sad se sjećam, da. To je tako. Kad god vidim lijepu ženu, ja zaboravim da je udam. A ja čujem vašu suprugu koja vam se tamo smije, jel tako? Evo, Lenka se smija, navolite te ovako. Pozdravljamo Lenku koja je, evo kad smo je već spomenuli, izgleda glavni odgovorni krivac za ovu vašu ideju interpretiranja poezije, odnosno dijeljenje je sa širom publikom na društvenim mrežama i evo u ime svih nas joj se zahvaljujem na toj inicijativi. Je li to tačno? Čula, Lenka. Čula je kad je čula. Recite mi, gospodine Rade, zapravo gdje se vi nalazite? Kako provodite ovo vrijeme? Mi smo u Fažani sada. Fažani i Barbarigi. To je preko puta Brijuna gdje mi inače imamo naše ljeto, svako ljeto imamo naš teatar u Lisisi. Tako je. I sad smo tu u Fažani i lijepo je tu, pusto je, nema nikoga, ljudi su unutra, tako da ja iziđem i šetam sam. Mislim, zavidimo vam, nije vam... Doktori rekli nama starijima, iziđite van, nadišite se zraka, uzmite kisika i tako dalje. Fenomenalna je Fažana i ja vjerujem da i vi jedva čekate da ovo prođe, pa da se ponovo, da vas možemo gledati u okviru predstava Ulises teatra na Brijunima. Kada smo to sad spomenuli, a ovako nevezano za ono što sam pripremala, ovo bi inače, je li da, u normalnim okolnostima bio period sastavljanja nekog koncepta i rada za ovogodišnju sezonu. Je li to sad stalo? Je li uopšte razmišljate o teatru? Mi radimo kao da će se to dogoditi. Radit ćemo novu predstavu. Ona je inspirirana Joyceovim Uliksom i radit ćemo na tom njegovom čuvenom romanu. Lenka je to kao začetnik te ideje zamislila da razni umjetnici sudjeluju, režiseri, glumci, muzičari, plesači i da bude tako jedan veliki projekat nečega tako da dugo traje i da ljudi idu od jednog do drugog događaja, da bude sve neki fantastični umjetnički vašar, kao što i taj jedan božanstven roman Joyceov. I to je jedna stvar, a onda ćemo igrati Kralja Lira 20. put. Ovo ljeto igrat ćemo naravno našu Antigonu, koju stalno podgrijavamo i hoćemo da s njom gostujemo po nekim festivalima kazališnim u svijetu. To je naš projekat sa Sarajevom, sa našom Majom Izetbegović, Džanom i našim Bravom, i sarajevskim studentima glume, i mojim studentima i Lenkinima i još nekoliko nas iz Zagreba glumaca. Tako da je to jedan super projekat i divna predstava. A još ima puno predstava, samo sad Lenka otišla i ne mogu vam reći šta sve ima. Nemate trenutno ispicijenta, jel to hoćete da kažete? Gospodine Šerbedžija, ajde da se nakratko vratimo na ovu poeziju koja nas je sve toliko fascinirala i usudila bih se reći ujedinila ponovo cijeli region. Naime, navikli smo od početka ovih vanrednih okolnosti da su muzičari zapravo ti koji su svirali, koji su tamo izvodili pjesme, snimali kavere, neke obrade i tako dalje i to je bilo fenomenalno. A onda se pojavio Rade Šerbedžija sa interpretacijom poezije i ponudio potpuno jedan novu dimenziju i doživljaj slobodnog vremena na društvenim mrežama. Da li ste uopšte očekivali da će to imati takav odjek? Nisam očekivao ništa, ja sam ispunio Lenkinu ideju, to je njena ideja, ali sam se odmah zaljubio u tu ideju, jer, znaš šta, mi smo svi bilo kojom vrstom umjetnošću se bavimo. Mi smo u službi društva u kojem živimo.
Mi smo njihovi umjetnici. Ja sam zadužen da znam pjesme, da znam Šekspira, da znam razne stvari, vještine, malo da sviram gitaru, da zapjevam nešto. I to je moja dužnost. Ja sam umjetnik mog naroda. I kad je mom narodu teško, ja sam u ratnim vremenima pisao antiratne pjesme, ja sada u ovim vremenima govorim poeziju da im bude lakše. I to je neka naša zadaća, umjetnička, ja to bar tako shvatam. I zato sam sretan da mogu ponuditi to ljudima, to što znam, što umijem. I nije mi teško to da radim svaki dan. I radit ću sve dok ovo traje. Odlično. Recite mi, Ne daj se, Ines je po ko zna koji put, čini se, ipak izazvala najsnažnije reakcije. Ne smijem da ulazim u te brojke, ali čini mi se da je bilo jako puno pregleda u samo nekoliko sati. Bilo je, ja mislim, oko 1 milion pregleda u 3 dana. Fenomenalno, fenomenalno. Da li, šta vi zapravo mislite? Zbog čega je tolika razlika u vašoj interpretaciji kroz sve ove godine? Koliko je u suštini recitujete? Pa znate šta, to nekako ide, pa to ide tako sa tome kako nas ljudi doživljavaju. Da, Ines je prije svega odlično napisana pjesma i odlična muzika koju je Arsen napisao, ali onda je ona imala posebnu tu neku dimenziju što sam ja u tom trenutku igrao Hamleta i tako dalje i neke tako je bio jako popularan mladi glumac. I onda su to ljudi vezali nekako zajedno uz Arsena i mene. Tako da je to je neki zajedno. I onda jedan put su preuzeli od nas pjesmu. Više nismo bili ni Arsen, ni ja važni. Jer su oni tu Ines doživjeli kao pjesmu svojih mladosti. I što je interesantna stvar da danas svi imate, moje djevojčice, moje kćeri, kaže, tata, kako pa ove naše prijateljice i prijatelji puštaju tvoju Ines i takve stvari, tvoju muziku. A to je nevjerovatno, to je dokaz kako hitovi postaju veliki hitovi, jel? Kao i recimo i neki Bregovićevi songovi ili Balaševićevi, znate. To nekako uđe u narod, neke pjesme ostanu potpuno odabir publike, jel? I prežive tako. Vi ste ipak čovjek koji je kroz i svoju hollywoodsku karijeru, ali naravno teatarsku, naviknut na puno ljudi oko sebe, puno vaših kolega sa kojima zajedno stvarate vaše projekte. Dok ste recitovali Zaboravi, šetali ste ulicama praznog grada. Kako ste se u tom trenutku osjećali? Pa to sam napravio tako zato što je kako prije svega prazan grad. Ja sam slušao upute sve ovoga, naravno i pridržavam se toga i odmah sam otišao u samoizolaciju. Ne zbog sebe, nego zbog drugih, jer sam prije toga putovao po svijetu i nisam znao da li imam virus ili nemam, da ne zarazim koga. I treba se držati tih uputa što ti naši stvarno heroji, ovi medicinski stručnjaci i osoblje čine u ovim časovima. Ali opet je nekako zdrava logika, zdrav razum ti kaže, pa čekaj malo ako ne vidim tamo ni mačku, tamo u ovom malom gradu gdje sam ja, pa izići ću vam i prošetat se tako i otići. A onda sam napravio i tu pjesmu u praznom gradu, Zaboravi, jel? Moju pjesmu koja je jedan put imala tu neku strašnu dimenziju, jel? Praznog grada, napuštenog grada. I tako. Večeras je na programu 10 sati video moj novi, a to je božanstvena pjesma mog i vašeg prijatelja Zlatka Arslanagića, Zla je. Već sam ti pričao to. To je ona pjesma koju je napisao u Sarajevu, kad smo u Londonu zajedno bili. On izbjeglica iz Sarajeva, ja izbjeglica iz nekog života bivšeg. I večeras je ta pjesma, baš se radujem, nekako je divna i taj Zla je božanstven.
Dobro, gospodine Šerbedžija, hvala vam puno što ste odvojili svoje vrijeme za naše izdanje emisije Konačno petak, televiziju Bosne i Hercegovine. Pratit ćemo vas i dalje, svi ćemo da uživamo, a vas molimo da dok god traje ovo vanredno stanje, da nas obradujete sa svojom poezijom. Znate da vas pratimo i slušamo. I hoće li biti neka pjesma za kraj? Jeste nas spremili nešto? To je pjesma jedno Aidi iz Mostara. Može. Sporo je prešla preko starog mosta, iz ulaze bosa, na kamen sjela, kao da je nije tog dodira dosta, skamenit nad rijekom, kao da se htjela. Onda je ponijela duga kolona, njemu ko svinku, što oči krije. Još su je vidjeli kraj stadiona i više niko htio nije. Gdje li je sada Aida iz starog grada? Gdje li je sada Aida iz starog grada?